mbongo ya kubumba ke mbongo ina bake bumbaka samu na kusadila ba dépense na bilumbu ke kwisa to kusadila mambu ina ngekana kave konso menemene inga kepe saka konso mwana na yani mbongo ya transport na ya kudia yani mepesa bau kiyeka ya kubumba mbongo tindu bau kezola beto ke na recreation feza na mutombo ke solula na bankundi na bau to bakamarade na bau zole ke na nsatu to nzala bau meba sisa bima bau nataka mutombo mekabula be madia na yandi na mata samuti yani ke na kime ya kudia ve yani mebumba na mayele mbongo na yandi nyonso ya madia feza na ndamu na yandi mesumba chips na nguba na nima ya madia yani mebikana na mbongo fyoti ina yani kezo na bumba tangu mame vutuka na yinzo bosi mutombo ke na pusa ya kusumba monte anti-shock yani mekwe na swalo na chambre na yandi yani mesonika na kaye mtalu ya mbongo ina yani metura na kesi na kilumbu ina na lukutakano ya dibuta na nkokila mabuti meifula na bana mutindi ba mesadila kubumba mbongo na kulanda malongi balandaka mazoni muntu na muntu metuba mutindi yani sadilaka kubumba mbongo na yandi lubuti me felicite mutombo ba umepesa yani kikesa na mutindi yani mesadila kubumba mbongo na yandi kansi samu na feza ba umeza bisa yandi na kusala bonso mbuta na yandi na bilumbu ya kulanda yani mesala kaka mutindi yani ke na dibanza ya kusumba sakame ina yani ke lata na inzo nzambi na vakansi ya nini bau zole mekuma be exemple na mutindi ya kubumba mbongo na ntwadisi ya mama na bau eyenga na manima ibangonda tatu eyenga meza bisa na konso mwana na yandi na kukangula kesi na yandi yele mvuti ikele ya kitoko mpenza eyenga mesi kisabana na yandi mezonza na kukangulila bau bakonte na banki na nima ya kuifula samu na kuzaba banki ina kele penepene na inzo na bau ibuta ya mvimba ikele na kiesi sambuti au menunga kubumba mbongo longisa bana na dibuta na nge kikalulu ya kubumba mbongo ndekeke tukaka zala na kilumu mosive malembe ngeke matisa ba chance ya kusala ba projet na message ya imepesa maana FPM na visa kusadila mbongo mbote sambuti mbazi kuvanda mbote.